ndabasuje nitwa Dizboy w'abanyarwanda intumwa y'abanyamusanze. Guys, nkuzaniye amakuru meza agiye atandukanye. Niki ushobora kumenya ku mutwe wa AFC M23, niki wabasha kumenya. Reka turebe amateka y'uwo mutwe, igihe washingiwe n'igihe umaze mu gihugu cya Kongo urwanya leta ya Kongo. Guys, umutwe witwa AFC M23 ni umutwe w'inyeshyamba ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. AFC M23 ni iki wayimenyaho kugira ngo twinjirane mu kiganiro kigiye kirambuye. Guys, mwibutse gukanda subscribe, ukande like, ni ibintu byiza cyane hano ku Rumuri TV 250. Dore ibintu byiza cyane wamenya ku mutwe wa AFC M23. AFC M23 movement do 23 Mars yashinzwe muri 2012 n'abahoze mu ngabo za Kongo, bavuga ko leta itubahirije amasezerano yo kuwa 23 Werurwe 2009. AFC M23 Alliance Fleuve Congo ni ihuriro rya politike n'imitwe yitwaje intwaro rishigikira M23 mu bikorwa byabo bya vuba. Ibiherutse kuvugwa ku bitero AFC M23 yaje kuba ikubitira ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu bihe bitandukanye AFC M23 yagiye itangaza ko yagabye ibitero ku ngabo za leta ya Kongo FARDC, kandi ko yafashe uduce tumwe na tumwe. Amakuru akunze kuvugwa aragaragaza ko imirwano yabereye cyane hafi y'uduce nka Bunagana, Rucukurwa, Kiwanja, Goma, umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru. Icyakora leta ya Kongo yaje uko imirwano igenda ihinduka kenshi. Hari igihe uduce dufatwa hanyuma tukasubiranwa n'ingabo za leta cyangwa izindi inzego zirimo na MONUSCO. Impande zitandukanye zivuga iki kuri leta Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se ku mutwe wa AFC M23. Leta ya Kongo ishinja M23 kuba ifashwa n'amahanga, ikirego u Rwanda ruhakana. AFC M23 ivuga ko irwanirira uburenganzira bw'abaturage bamwe bavuga Ikinyarwanda muri Kivu y'Amajyaruguru. Hari ibiganiro by'amahoro byagiye biba biyobowe n'imiryango irimo umuryango wa Afurika yunze ubumwe na umuryango w'abibumbye, ariko umutekano ugakomeza kuba mukeya mu karere k'iburasirazuba. Ku byerekeye uduce bafashe twose, reka turebere hamwe uduce AFC M23 ibice byose yaje kuba yigarurira cyangwa se kuba yafata. Guys, nkwibutse gukanda subscribe, ukande like, ni ibintu byiza cyane. Niba urimo gukunda aya makuru, nitwa Dizboy w'abanyarwanda intumwa y'abanyamusanze. Guys, ibyerekeye uduce twose AFC M23 yagiye ifata, kubera ko imirwano ihindagurika vuba, biragorana gutanga urutonde ruhamye rw'uduce bafashe twose, kuko bishobora guhinduka mu minsi mike. Amakuru masha asaba kugenzurwa ku masoko yizewe ya leta ya Kongo. Itangazamakuru